Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratul ulama al-kurama 'inda Allah wa bil khusus hadratu syahadatul mukarram sataja Kiai sadari pilika yang seporap tina kalib asmanah sesangat petan kaula amal ja'aki sarang petan kaula ta'zimi juga hadratu syahadatul mukarram Kiai Haji Muhammad Marzuki sesangat petan kaula amal ja'aki sarang petan kaula ta'zimi sarang setaja para masyayikh, para kiai, para asatid selain baik sebada Elangkar maupun sebada sekitar Kak Dintoh, tanpa terkecuali setaja abdina muljaki sarang abdina ta'zimi, para sepo kong langkong bapak kepala tisah setempat beserta pamong-pamong epon Al-Mukarram Haji Purnomo sesemangkan hadir di tengah-tengah kita beserta setap-setap epon setaja petan kaulah hormati, sahibil hajah sekeluarga sarang mempelai berdua, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah malam semangkin kaula sarang para panjenengan setaja bisa aki pangki ika dinta tempat dalam rangka walimatul urus. Moga-moga kaula sarang panjenengan setaja sehadir malam semangkin kenging ngebarakana majlisil ilmi setiap orang sekenging hidayah taufik ridha dari ajudan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Moga-moga mantan sekedua sesemangkin perpangiding biding nih, moga-moga setiap cutuan sebarakah manfaah ngagungin putra sesoleh dan sesolehah, amin Allahumma. Salawat dan salam muka-muka tap-tapa ingatasan junjungan kaula setaja Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in mustami' rahimakumullah. Ada biasa foto lah, ada foto kapi. Rasulullah adabu dalam hadis epon tabuna salasatun la tadkhulul jannah, bada telok kelompok telok golongan telok orang jamong gua kain tabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak bakal masuk surga. Moga-moga kula ban sampean setaja selamat dari setelok golongan menika, amin Allahumma. Moga-moga setiap orang yang masuk dak surga sareng para ulama, para anbiya, para mursalin pagi, amin Allahumma. Nika polan dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kula sering adabu mon dabuna Muhammad Rasulullah nika pasti bener hadirin karena beda jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setaja dabuan kemauan setaja dari Rasulullah itu setaja wahyu dari ajunan nepon Allah subhanahu
artinya namun Muhammad Rasulullah sadabu kain itu sudah ada jaminan kebenaran lain benda buna Muhammad Malaka Muhammad Turin mon Muhammad Malaka Muhammad Turin dan ke Muhammad Gandum untuk kang kecong sandal aja kabar cajem gini apa ini nah kita beda telok golongan pasir setelok kita hadirin nomor situng jabuna Gusti Kanjeng Nabi setak bekal masuk surga al-aquli walidayhi orang senyakeen orang tua du nyakeen emak embu kain tola tetia pasera saos orang panikama panapa boleh kun karo keng tetia orang sabiasa yang aku leban sambian lapah tetia ulama kuah tetia kiai kuah tetia orang moljen apa boleh kun karo keng orang soki langta ada orang tuana nyakeen atan orang tuana maka cek ngarep orang panikama masuk surga beli bekal masuk norak. Na'udzubillah kula ban sampean muga-muga paling selamat kapi amin Allahumma bilebih hadirin bilebih orang selangka dek ka orang tua dua ang panikah saampona alake saampona abini tak beda sekadang mon kita alake kita abini kita norok patona orang obung ngabok tidak orang tuana bagus dah orang tuana abba kapan lah alake lah bini ala ko jual sutu isor baja soki mo pakaten cek